Ćao ljudi, da vas pitam, je li koristite web stranicu ili landing stranice? Danas, osim samog weba, možete na određenim servisima, čak i besplatnim, kao što je MailChimp, kreirati određene landing stranice i voditi ljude, one koje kliknu na vašim društvenim mrežama, prebaciti ih, odnosno pokazati im sadržaj na nekoj drugoj lokaciji, na nekom webu. Sad, često me ljudi pitaju Facebook, društvene mreže ili web stranice. Moj odgovor zvuči ovako. Nećete graditi kuću na iznajmljenoj zemlji. To otprilike zvuči, odnosno znači sljedeće. Facebook, društvene mreže nisu vaše vlasništvo. I da, može se pronaći promet, može se napraviti puno toga tamo, međutim može se dogoditi nešto loše. U posljednje vrijeme smo svjedoci dosta unpublishanih stranica koje se bave određenom tematikom, sada ne ulazim dublje u to, ali uvijek je dobro imati i neku dodatnu stvar, odnosno nešto što ste vi vlasnici, a to je web stranica. Međutim, ako koristite web stranicu, nemojte je koristiti samo kao vizit karticu na kojoj su svi podaci o vama, vašoj firmi, šta vi radite, misija, vizija, vakanaka, povijest, nemam pojma. Web stranica služi da informira i da uhvati određeni lead. To hvatanje leada se može dogoditi preko nekog lead magneta i prijavnog formulara, a može se dogoditi i preko Facebook alata, što je još bolje, jer osoba koja dolazi na stranicu ne razmišlja o tome i ako se ne prijavi, vi ćete znati da postoji interes nekakav iskazan i možete retargetirati taj interes. Pa da vam pokažem. Dakle, ovo je stranica Classroom, Marketing Classroom, naša prodajna stranica. Koristimo nešto se zove Facebook Pixel Helper da bi procijenili, odnosno da bi vidjeli da li imamo aktivan, pogledajte ovdje imamo aktivan Pixel i taj Pixel prati promet koji se događa na ovoj stranici. Da bi to napravili moramo složiti ono što se zovu Pixel eventi. Kao što vidite ovdje dva su purchase, dakle stavili smo na košaricu samu, onaj ko će kliknuti ovdje će biti označen kao kupovina ili preko PayPala, isto tako će biti označen kao kupovina. A to znači da mi možemo Facebooku kroz kampanju koja se zove conversion kampanja dati zadatak ili dati mu cilj da pronaće ljude koji će kliknuti na ove batone koje smo mi označili kao purchase i na osnovu njih, na osnovu toga ćemo dobiti informacije i naučiti Facebook algoritam ko su ti ljudi koji su naši kupci i koga da traži na društvenim mrežama i koji ima veću šansu da će kupiti od nas od onih ostalih koji mogu vidjeti reklame. Pogledajte ovdje, dakle to su ti na Pixelu, page view trenutno radi, dakle kaže ovdje no recent activity, znači u posljednjih 28 dana nismo pokazivali interes za ove stvari, ne radimo prodaju, nego radimo interes, ovo sve što vama savjetujemo, to radimo i mi 80% našeg vremena i nekvi 14.800 ljudi je došlo na određene naše stranice. Svi ovi eventi će se upaliti kad budemo imali kampanje vezane za te evente. A publike možete pogledati, recimo internet prodaja, 9 koraka, 4000 ljudi je tu uhvaćeno, Classroom, 2000 ljudi na webinaru, 7-8 tisuća ljudi i tako dalje. I to su sve ljudi koji su pokazali određeni interes i koji mi možemo s jedne strane retargetirati sa posebnom ponudom i s druge strane možemo kreirati lookalike publike, dakle pronaći ljude koji su najsličniji tim ljudima koji su kliknuli kod nas. Sad imate ovo, često se događa i često pričam, a posebno sada, dakle u ovoj seriji kada govorimo kad imate mali promet, to znači ne samo da imate mali promet na računu i prihodu, nego da imate mali promet ljudi koji dolaze na vaše stranice. I ovdje kaže low website traffic i below 1000. Dakle, na sve prisutna kampanja, kako ja zovemo internet prodaja, imamo manje od 1000 dolazaka. Međutim, ako pokrenete kampanju na tu publiku, sa samo $10 dnevno možete doći do svih. Dakle, ovo je 439 ljudi koji su tu. I možete dobiti nešto. Dakle, ako pustite ovakvu kampanju, čak i ne sa $10, recimo sa 5, pogledajte, 421 osoba se pojavila. Sa 3, sa 2, sa 1, ako dugoročno duže traje, recimo 1 je koliko? 190. Dakle, sa 1
$1 dnevno u roku od 3 dana svima ćete pokazati ponudu za te ljude koji su došli na tu stranicu. I ukoliko pokrenete kampanju koja je conversion kampanja, možete već početi prodaju prema tim ljudima, odnosno prema osobama koji su došli i koji su napravili određenu akciju na stranici. Dakle, ako već imate web i ako već ulažete u web, nemojte ga koristiti samo kao vizit karticu, kao što sam već rekao, da pokažete osnovne informacije. Iskoristite je da pratite promet koji se dolazi na vašoj stranici i da taj promet usmjeravate tamo gdje vi želite, naravno, da vaš kupac dođe.